Ko pe ke ufanga ngai ta wata ko pe fa fa ke me friend ta mo ma pa ke fa ta program ko ni pa ko ka pa ke ma wina se program ko ni pa ke ka ta mo subscribe ke ta channel ke te u pa ke fa ma ha ngai fe hu ko ke u fenga ke wa ngataria ke ve ene na fa mai ko ke ma ka te pe ha ai fe ka ak ai lot mo ngawe nga ke to la no fa no ke te ko ma ta ko ke fa nga ka lot ma ngawe o ko fa nga ka lot ko ngawe e ko ngo e wi ko ta pa pa ma ko lot ma ngawe e hanga he fu pu idea o fa ka ma va he lotu me ngawe pe fa ngawe ke ka kai ko ke na tu no to ke i ve lotu na tu no to ko ngawe ko me au ka no i vi fa va ve lotu e tu ke ta fa ke ko ka no mo ni na ka ta fa da tu ngawe ko me to ku ai o ka no i vi ai ko lot mo ngawe ko lawi a kakai na falala na wivi o na to ko na falando ke ivi lotu ko na falando ke ivi o tu ko ta lotu ke ai to ko lotu ko ki fakai pe ka fai ta to le ngawe he fa falala pe ai lotu ko he ngawe ko fai ta to ko ki ngawe ta o tu to sio ko lot mo ngawe ko le ai fa ka o tu mate ko me ko ke fa ngawe ake he ko ya se to tapu e como que ta bu ga nga ke lot manga io que fa ka ka we ko ni ta la ve ke ta la no ko ni ai tu I fa mo ni ke ho nga u ka ko nga ke lot mo nga we I he to ta bo mo ta la no na ke tu nga o ora ta mai mo to ve ka se to ta to ko fu ta no a se to ta pu mai na ka te ke ilo ga ve ka na to ta pu vi ta no ko pe ko ta ko na alu ni sario te o pipi ke va ni sario te to ko pe pe lotu ia pe to ki fo ia teke ni sario te mai reva to ko lotu manga ko ta te me ko ni ko ki asa tano pe do tapu ko tano ko se to tapu ko hanga he o tua faka pipi ki va e ko nga sario te ko a felo mo ne kau tau he tahi kula si te lava ta ia lot manga o le lava nga o to teke sario te ko ia ka pe o tua ke ni faka pipi ki va a sario ko ke faka au ha to ta kai te lava e fuful mama no teke sario te koia ai ko uhinga o ke whakatoi tapu e fu ile a lot mo ngawe he koe uhi ko fu ile ai a tau tolo ka kai tau falala I he e tau ngawe ko whanga ke awe fu ile koe lotu koe ngawe e pe koe lotu o ku ngawe lotu e ko mea tau ilo me toi tapu o ku ngawe lotu a ilaisia pe tu ela a ai pe famol mor pe ke te toha u te lot to lot to siwa tu ela a me mahina ka fa na fenga tau a ko e sia loni o ku ya I ve lotu ka so kanga se tani lo ki tau to a ke ki kupu lotu a ki kupu ile a ko en tau no fo aki no fa no ge ke ni afio ni nga a ke lot mo ngawe so ku wa ke ni afio ai fu kupu ilea whaka tangata mo kupu ilea ta whakalotu koe ni tau mai aki. Ko hingo ai e mau kalapu e halatu I korofo o. Ai lot mo ngawe. Ko ilea na ai pia e hulu holo ka na e winga whakaukau e whaingoa ke kalapu. Ko hiko ngawe kono tānaki mai kakai ke whakalotu I ki nau tō. Hiko taimena e kei tare kita I tanta e kia hulu holo. I aku whakristiani o nofo e api koe na nofo anga tare kita aku whakristiani. E kuhanga mai ki ai e kalapulot mo ngawe. Eike, ko harewa whakakaukau o e lotu he ne whekau ak mo ngawe. E uhinga ngawe heni, ki ngai ngawe ko whae tau tolu. Uhinga lotu, ki tau whatongia ko whae ki hoto. Sai, ko whamea whamaino, ko e lotu ko mea umuamua. Pe ko mea umahu inga. Rei te te whae ko ngawe, tukui me mau taimi. He hanga e he lotu ia, o we I holoto, pea whakahino pe e lotu ia koe ki ngā he koe lotu koe uivi ngā aue o tua o rilingi mai ke te tauto. Sia, ko mea te kei tau ko sia koe ngā ake lotu mo ngā kai teke nā wa usia e nau tolu ai uivi e lotu. Koe lotu fo irea lotu no ngā koe toi tapu e whakafo o ta tauto whema fo irea tui pi ki tai ki he eiko si Isu Kraisi. Ngā kia karetia wahe tolu toki hoko mai e lotu e ki mui hoko mai tui hoko ai kuinga pita tau e mui hoko mai eiko si Isu Kraisi. Pa kuhinga ke tau ngahi himi na hao mo si Isu e lotu lerei. Pa ko lotu lerei koe na hao mo si Isu kuea e unga anga ki hala e sege sai e lotu.
we unga anga i ke hala ia ai. I loe tau mātua a koe ka pau te ke hala ia koe au e ho eki whapōngi koe. Koe unga anga e hala ia. Koe ai mai lotu, koe lotu e koe ni lava ia, liriu e tau mo ui. Sio, lotu ki ai, pa ke amanak, ki he whakamore more ho ngahi ang hala, mo i liriu ho mo. Ngai hi me tahu ni pehe, tala e he lotu ha eiki o whamai. Ha eiki, e ri o mo o tō ke uhawa. Sio, aia koe lotu, koe ano fuivi ona. Koe lotu ia koe eiki o whamai, koe aina ri o maa ki tau tō. Koe lotu ia une o mai e unga anga ke te koe moau kauanga hala. Aia, koe lotu, koe tuipi ki tai ki o tau o tua. Koe tuipi ki tai koe tau e koe si isu karaisi. Koe me koe koe whanau i fo o. Mena wengia si isu, rea koe na whai koe ka niko ti masi a shen bai tolu. Ti masi. Pau ka ke whanau i fo. Te ke ofo koe pēt ke whanau i fo. Si o tau whawhakata to koe, ka whai whekau han koe niko ti masi. Koe ni masi koe whai whekau ia Israeli. Whakauta tole to kua, anga koe palestini, automatic pe to koe na huna toke mui tangata. Ka ke automatic ia. Koe ke automatic ia watare mui tangata. U pau ke whanau i fo. O, mena oenga si isu ki ai ka niko ti masi. O te ke ofo pe atu. Kua pau ke whanau i fo o koe niko ti masi. Ai koe whakaukau e lotu. Sai wanga whia tau whanau i fo o, ko tau whanau i fo o whaia o makatu unga i he tau tui ata beke e koe si sukuraisi. Koe ka hanga au e. Ai koe kuhinga. Mai ngai meu tala mai si koe. Misinare koe. Whai ngai whatongia si ma hafo whai whekau. Toko ngai me kai. Tau mai e sio whanau koe laina paula. Pea koe ni ka pau koe tō taha ngā au e. O i kai lau ai totongi o kune mau koe mea ofa ka koe mou. Ai ka pau koe whakau te ngāwe wha mou i. O ke pehe koe ia. E totongi atu e o tua i hano mo ua. O ke hanga ko ai to kua e totongi mo ua e o tua ki a te koe. Koe ko ngāwe. Koe hanga ko ai ki koe whaka mo ui. Koe mo ua e o tua ki a te koe. Ka inga koe te ha mo ua e o tua ka te tato. Ko tau fu mo ua te toki o tua tala mai sa me hiwa nau. Foko tu unga pe tau ngahi ang hala. Ihe a o e o tua. Koe fu mo ua e ulahi. Koe fu mo ua e utun ke ilo e pe e fefe. Ke ilo e kai lava i hao ngā ue. Koe fu mo ua e koe koe e koe si sukalaisi pe tene lau. Ai koe mea koe hinga a paula koe. Pai ka pau koe tō taha o ngā ue. Koe kai lau e ai totongi o kune mau koe mea ofa ka koe mo ua. Ka ilonga hata koe kai ngā ue. Ka kune tui whalala ke te e o whakatonuhia e whakatoa mate o kulau ai tui a ana koe ne maa ni sio koe ngāwe ka te tui hange ko e parahame e whawhulanga o tua ki ai hange o hako koe whetu o e langi sinesi whatanima tika ka no hako na taimi koe ko Eliesa me tamasikusi e ni siwani ti na ne pehe e tuku ke ne koloa whawhulanga o tua o hako e hange ko e neone o taimi whetu o e langi pea tui a e parahame ke sio te ke sio i ka mea tui peke whawhula e o tua. Mea tau peke whai mai o tua. Whawhula mai o tua ke te tau tō. Ko pekia a Jesu Christ koe tau ngahi ang hala. Ko whakatoe tuu ia koe ko tau whakatono ia. Tui ki ai. Koe katoe meke ke toi ngā we. Koe katoe meke ke alu ko whai hasias pe te ke mau lakanga. Mora ke ma. Tui ke palomesi whai mai o tua ko whamore more tau ngahi ang hala. Mau ho tau whakatono ia. Koe mea ia pekia mo toi tu ai eko Jesu Christ. Tui ke. Peko sio ko tau monu ia angai. Koe hui koe ke ngā wei ho tau whakamoi. O tau mau whuaki pe. Se uta mai koe huinga no mau whuaki. He tau anga hala ko tō pe. Ka pate ke alu koe moha o ngā ue ko koe anga hala. Koe anga ko ngā ue. E anga wheweo no whakamaa ho o anga hala. O hangea hao pe he koe alo ka haas mai panke. Paka heifu mai koe he hala tau wha waki si tō taha une hua ka pawewe. Paka alu koe avan seniti. Koe whakau koe tokua. Ko kai ha panke kan sheria ko hu ke ofa ke masiva ai ko whakaukau ko ngai hia ko ko hiri e tamate to ko ako ngai le ha he kai lavai ha polisio ma ko ke ape ko fama ko hai panke sio ko me ta whakau to ko e fai to ko ta fanki ngai le fai a ni to ko tene kan sheria e ta kai ha panke na fai he ko hia mo ko hia ta tau to pe me kai ha panke me o tua. Ko hi ko koloa e o tua na o mai ka te tau to ho ta tolo mau. Tau tu ko to pe he tu unga fo mau koloa. Po se ta malewa e paula ka te tau to ko o tui ko ke eiki. Fa ma eiki ne ofa te tau to e me an ko pekia a Christ ma tau to lolo tonga pe tau ke ang hala. Se ke ofa tua. Ta malewa e paula. Ka pau ko tau ma e ni fa tonu hia unga no tata. Ai ko ma e fa tonu hia.
Ke tunga ku ngau ke tunga ku lakanga fai fekau ke tunga sias. Tuunga I ta e ko si Christ. Tala mai me langi fa e fitu be ta tolu me ta fa. Tina tolu ko huot ke langi. Na e fo be na ko fu. I ta e lam sai. Ka paure wa ko ia. E ka leo ke tau te fai ko ta tolu ngau I ka. So ke fa non ke ta no ko ma ko e wivi ko lo ko ivi ngau e. O ku ngau e wivi I ko ia te ko. Fa non ko la a Paulo e Efeso. Mai e mai Paulo. He koe keresi pe ko tau mo ui mei ko me I ho mo tui. So koe keresi ko mea ofa pe o tua Jesus Christ. Nei kai me te mo tolu ka koe fuak me o to nei kai tuk mea ngai ngau ko iki o nā ta wha pol pol. He koe ne ngau hea ki tau tolu ko whakatupu e Christ Jesus ke whai ai ngai ngau le le. Na toka teu teu. Aia, ngau hea ki tau tolu kono whakat uktau ulaki whakalotu I tau tau. Pea ngau le vai lotu ko e te tau tolu. Koe iwi ngau le le ia e o tua. Sai, koe hare mai ngau e rei koe ia. Taonga to te mta whai ke he. E tau o whai ngau e sia si to koe koe ngai ngau e tamai ke te tau tolu e karetia vai nima. Whanau koe klaune karetia vai nima. He, e tuu ko e ni. E tuu ia Christ Jesu. O I kai mamafa ha te kamu pe tae kamu. Ka ako ha tui pe o ngau e fau I he ofa. E koe kamu me tae kamu. Te tami pe koe paptaiso vai pe koe sa karmenit pe koe hanga hi o wau e siasi ke whakau te ke aro whai. Koe mea ku whai ke siasi, koe mea ku whai e siasi ke te koe. Kam pe tae kam, mena e whai isleri ke ono kakai. Tara mai e paulai. O koe kai koe tuu ia kraisi, koe ke lau e mea ku lau e tae kam. Ka koe tui o ku ngāue fau I he ofa. Mwero kai, koe ofa koe te whito I ngāue ia ai lotu whai tau mo ui. Paka pade ke ofa koe. Te whi puka ke whainga whai ngau e pe te ke whai. Whanong ke koe mea kuinga kia se mis wahe ua. E ngau e kou whakamon ke tui. Siu tamai se mis, siu kai. Hatu hano au ngai pe a tahu ne tui. O siu ki kai haha ngau e ma whakamo ui he ne tui koia. Koe ni kapa e masiwa kofu he tangata lotu pe a whine lotu. Moi kai au pito mau sia mea toko. Pe a ka peheange e ha mou toko taha. Alua o whai pe ho mou whakamā whana, o whai pe ho mou whakamā kona, ka wikai te mou ange ngai me o tangi kei ai sino, ko hahano aunga o, pe whoki ai tui, ka pau wikai ke o mo ngāwe, o ko mate pe ne tu taha. Ai koe ngāwe, ke sio ka tahu whikai, sio ka tahu mokosia, ange hano hane me akai, ofa ke an, o te ke pe alupe kau loto at maau, ko heu si ki se ni tia, sio ke tau, koe ofa paki ua ho maa, mo fie kaia. He koe uhinga ia e whakakau koe, ia loma vai tātolu, o ku whakakakato e lao hono kotoa pe, aki ai ofa. Whanau ke lau e apostolo, o nai ha mo ua, ki han I ngata pe mo ua ke ofa ki ai. He koe o kune ofa, koe o kune ofa ki he taha, kune o siki ai lao, he koe ngai rea, o te ke tonu whine, o te ke whakapō, o te ke kaiha, o te ke manu mo e hāfua whekau o kutoe, o ku whālute e wholowholani. Te ke ofa ki o kaunga api o hange, ko ofa ki te koe. Tala hei o whai e ofa ha kovi ki no kaunga api aua, tā koe ofa koe o siki ai lao. Koe ofa o siki ai lao, he koe ha. Mo taima alo ko whai umea koe ka koe te ke mae ofa. Hinga lau koe paula koe kuri tō tātolu. Iyo, ko whakaato hala o funganyangi. Neongo te ulawa ke rea ake ngai rea kaka. Iyo, neongo te ulawa ke urea ke. Ngai rea e angelo. Ka kuikai e tewa e ofa. Koe mea pe kou hoko ke ai koe uka mea ongo. Mo mau o rea ke hea koe ke ofa. Koe uka mea ongo pe. Pea neongo te ulawa e malanga palofi sai pa te ulawa malanga maarie. Neongo te wa usia ngai misteri ko toa pepa u tala ngai visone mo ilo lolo to. Pea neongo te o siki e tui pa urea ke mo unga hiki. Pea hiki mo unga. Kau kai ia te au ai ofa, koe mea noa peau. Pea neongo te utufa e ku koloa. Sio te ke algo ave o koloa ke sia si, ave ke kaumasiva. Pea neongo te uri ake o kusino ke lava e ku pole. Pore au peka uri ake mo ui, ke lava a pole. Kau kai ia te koe ai ofa. Ui ai ao ngai ke te au. Kainga. Koe koe lot mo ngai, ofa ama ke tauriri koe lot mo e ofa. Lot mo e ofa e koe mea toi tapu. Koe iwi o e lotu, kuni ngai ki tau tolu, wakakai ofa. Tamai mau kore ka te koe. Ngahi mai fuivi ko ia he lotu ke hae te kumatoko e ofa. Mo ofa ke kai ko tope, ofa ke mea ko tope, tuku I ngata ke aunga neongo pe ko hae. Whalani langi a whiona Jesus Christ ko mauwha mo ui. Amen. Malawe te mo mea mai ko whalai te kumatoko tope, mo mea tua whatu.